Company umuntu omnyama umuntu ozokuframe umuntu omnyama umuntu ozokufaka ejele ngenzondo umuntu omnyama umuntu ozokubamba ngenhliziyo yathi sobona ukuthi uyophelela laphi sha ngumuntu omnyama to this day. And so almost all of the wealthy black friends I know, they'll call me and go, what are you doing? Leave these people alone. A friend of mine said something the other day. Why do you think we leave the township? Yeah. Why? Because I don't want to drive in and drive out every day. Ngiloko ngiyamonelwa, ngibizwa ngamagama, ngizothakathwa, ngizoyenza zonke lezo zinto. Yeah. And so indawo zakithi aziphucuki. Tawara mabedi motle wena tshebeletso ha ne pa tshebeletso ya o tla re ke robong hantle fela botsekeng ka borao ho hora ya botshelela mabedi ke o dumedisa hohle mo mametseng o le teng mo Theta FM 100.6 megahertz you fumana ngo le hona teng e ka ba o le sepalangweng o le katlong o le hoteleng o le tereneng o le sefofaneng o le sekepaneng o le guest housing o le kai kapa kai wena mamedi mo Theta FM you fumanang o le hona teng ke sentse ke re ke go madume tlo dule le nna le wena hore nyane ya leshobe ha re arohana e be ba hona le ntho e le nngwe wena mamedi e motle wa ena tshebeletso yo tla reng tsatsing lena la ka jeno ha re arohana le moramo ko ena hona le ntho e le nngwe ya o ke ifuparetseng yona mamedi le ha ba ka dinka tsohle bophelong ba hao empa tsebo ke seo ho se mang kapa mang ya ka amohang sona mamedi ntho di pedi bophelong ba hao tso lokelang hore o itshwarelletse ho tsona ntho di pedi ya pele ke tsebo ya bobedi ke lebitso la hao hobane mohla o hlokahalang mo mamedi dintho tseo tse pedi ke tsona fela tseo dinkang o ya le tsona lebitleng monyetla wena mamedi motle ke rolele basebetsi mo bohle ba fitileng hona mona tshepeng yena wena mamedi ke ba rolele gaebane ke re bana beso ka nnete le sebeditse mme ke hle ke re bakeng sa hao wena mo mamedi ba entse bonnete ba hore sena se ya le moya se lla motjhaotshele ebile ha ba kgathale ho tlisetsa yona tsebo eo re buang ka tsona hore wena mamedi o dile o le sehlohlolong sa ditaba mme nna la ka lebitso ke le hlonolo wa Mokoena empa ba nratang ba nlatelang ba ntsietsang ba mpitsa jwalo Buzz D ha re be mmoho tloa hona jwalo fitlela hore nyane ya leshome dingata mamedi tseo go tshwaretseng tsona mahareng a tsona today in history skebo wa feto mamedi e motle wa ena tshebeletso ya mametseng o le ka kapa kae mo mametseng o le teng o ka ba o le ka ba re ka Soweto o le ka mane ka Sasolburg o le Meyerton o le Kopisa o le Heilbron o le ka ba re ka Carltonville o le hona ka bona ka Farabelle Park o le Vereeniging o le Sebokeng o le Mkhelele o le ka bane ka Everton North o le ka Everton o le ka bane ka Timalebone e ka ba o le ka bane ka Ironside mamedi hohle mo o mamelang ena tshebeletso o le hona teng ke a o kopa hona jwale mamedi a ko ele qephenane la rona la Facebook e leng Theta FM 100.6 megahertz hona jwale ke a o kopa ya mono le qephen leno o fitle o re fela follow ako re latele leqepheng leno wena mamedi hona jwale tjena baneng ka morana konyana e sa fedising pele wena mamedi ke tlabe ke ikopanya le batho ka hona ka mono ka bo di Facebook ba re tlo utlwa re tsatsing le la ka jeno hore na bona re qala le o thakgola lena lenaneo le bona ba le hokae empa pele ke ya hole e re ke lata ka mare ka di WhatsAppong ke tlo utlwa hore na ke bo mang ba re thakgolang lena lenaneo le bona ha re utlwe ka mona ndilo le ma go ba pula yana mamedi empa bana ba hona jwale mamedi hang ha pula ena fela ba nahana ka dintho tse ngata tseo ke ba di tseba tse sa qetisa haleng empa bonnete ke hore monna ya bohlale ha pula ena o hopola o lema mme dithoto tsona ha pula ena di hopola weather ya dintho tse ding empa ha re beng ba bohlale pula ha ena re hopole ho lo lema re hopole ho lo lema mabedi re ka yona noto eno ke tla hle ke fetela ka mane mo ke tla yang ho lo sheba hore na tsatsing lena la ka jeno ebe ena nalane ya naha ya Afrika Borwa e hokahantswe le letsatsi le feng wena mamedi
la ka jeno wena mamedi kore ka mantswe ma letsatsi lena la ka jeno le go ka hantswe le nala nefeng ka rona ya Afrika Borwa ka re continent ya Afrika le lefatshe ka bophara tse ka tloang di ama bophelo ba hao ka kotlolo wena mamedi e motle wena tshebeletso athe mamedi ha re di lahlela bofofu re fumana hore ine le ka lona letsatsi lena la robong go di nyahla kola selemong sa sekete magolo robedi mashoma supileng le metswe mene 1874 mo ileng hore morena wa mahlubi re bua jalo ka Inkosi Langalibalele ilaba motho wa pele wena mamedi wa motho e motho ya neng a lwanela ditokelo tsa batho ba batso wena mamedi wa hore a tle a qoswe le hona hore a romelwe ka mane ka Robben Island jalo o so tseba hore na motho wa pele wena mamedi ya ileng a romelwa ka mane ka Robben Island ile motho wa motho ebile mang jalo re a tseba hore Inkosi Langalibalele ibile yena motho wa pele wa motho motho ya ileng a tshwarwa wena mamedi le hore a iswe ka mane ka Robben Island a thi ha re di sheba tse dingwe na mamedi re fumana hore ne le kanona letsatsi lena la robong kgweding ya Hlakola selemong sa 1955 mo e leng hore badudi kapa baahi ba ka mane ka Sophia Town wena mamedi ba ile ba tloswa malapeng a bona ka Shishi wena mamedi ho iswa ka mane ka Soweto ene le ka lona letsatsi lena wena mamedi hona mono ke mane mo lesedinyana wena mamedi la The Star le ileng la tshwela ka mathiketsahalo yeno mme ba hla ba ngola haholwanyane ha batsi ka yona ho ya ka mo ileng ya hatikela ditokelo tsa botho ka teng wena mamedi mme ke di papiri tsa tshwanang le The Star tse leng re ka nnete wena mamedi re di rolela kgaebano baneng re a tseba hore The Star mamedi ke engwe ya dipampiri tse leng re ka nnete ba lwanetse naha yenana mme ba ile ba seolla dintho tse ngata wena mamedi tse leng re ka nnete ka rona ya Afrika Borwa di ne di etsuwa ile dintho tse ka hatellang ditokelo tsa botho ka hare hona ya Afrika Borwa me ha re di sheba hape wena mamedi re fumana hore ine le ka lona letsatsi lena la robong mamedi kgweding ya Hlakola selemong sa 1978 mo e leng hore Winnie Madikizela Mandela wena mamedi o ile a neheletswa jalo kahlolo ya dikgwedi tse tsheletseng kaofela wena mamedi ntlwana tshwana o ile a ahlolelwa dikgwedi tse tsheletseng kaofela ntlwana tshwana ka lona letsatsi lena la robong kgweding ya Hlakola selemong sa 1978 athe o tse dingwe wena mamedi re fumana hore ine le ka lona letsatsi lena la robong kgweding ya Hlakola wena mamedi selemong sa 1957 mo e leng hore Mohamed Veli Musa yeo e kileng ya eba moitseki wa tokoloho ka rona ya Afrika Borwa lena ke letsatsi leo Veli Musa kapa Veli Musa a ileng a tswalwa ka lona mamedi o ile a tswalwa ka lona letsatsi lena mme ha ebaneng tsatsi lena la ka jeno ke letsatsi la hao la tswalo tseba hore o keteka letsatsi la hao la tswalo le Veli Musa wena mamedi mme ke tsona tseo tseneng go tshwaretse tsona ho today in history tsatsing lena la ka jeno la robong kgweding ya Hlakola selemong sa 2026 Theta FM 100.6 megahertz Buzz D behind the mic harbe mo kana botsekeng pele ho hora yani ka morao ho hora ya botshelela wena mamedi dingata dintho tse leng hore di ntse di etsahala ka hare ho na ya Afrika Borwa mamedi hona le taba e utlwisisang e nkutlisitseng bohloko haholo tsatsing lena la ka jeno mamedi o tla hopola bekenyane e fetileng re ile ra buisana le modula stulo wa dibese tsena tse tsamaisang bana wena mamedi tsa dikolo mme o ile a hlalosa bekeng e fetileng mamedi hore ka nnete bothata ke hore bona ha bana bothata ba ho tsamaisa bana empa bothata ke hore mmuso ha o soka o ba lefa ho tloha kgweding e fetileng ka kgwediane ya Phupjane jwale mamedi taba ena e utlwisa bohloko baneng tsatsi lena la ka jeno tsatsing lona lena la ka jeno hona le bana ba bang ba ileng hore ha ba finyella ho ka ya dikolong ha ba finyella ho ha mamedi hore ba tla ba fitlele dithuto tsatsing lena la ka jeno mme mamedi o tlo hopola ka rona ya Afrika Borwa thuto ho ngwana it's a basic human right mme mmuso wa naha ya Afrika Borwa mamedi
ka mona ka provinseng ya Gauteng o hatakela ditokelo tsa bana tsa ho fumana thuto ka hore ba skebe ba lefa ditransporto tse isang bana dikolong tseo bona jwalo ka mmuso ba bileng ba ba place ho tsona. Ke la ka tsa ho utlwa maikutlo a hao tabeng ena Mamedi, because taba ena ke taba e utlwisang bohloko haholo. Ena ke taba e utlwisang bohloko haholo. Ka metsotso e mene fela wena Mamedi pele re tlo ya mane go ba ha konyana nakong e rekilweng. Ke la ka tsa ho utlwa maikutlo a hao hore na wena maikutlo a hao ke a feng. Mme bontate bana ba dibese Mamedi ba bile ba hlalositse gore ka nnete ha bana bothata le hona jwale ba hore ba ka isa bana dikolong, empa bonnete fela ke hore taba eno ha e etsahale Mamedi. Mme seo ba llang ka sona ke hore BUSD ha rena diesel ya hore re ka isa bana dikolong le ho ba kgutlisa ka lebaka la hore ba bang ba rona ebile re sebile re jalwa le matlo, re sebile hona le dintho tse ngata tse etsahalang le tsona dikoloi tsena ka nnete wona mmuso ona o batla ho renkela tsona ka lebaka la hore re ntse re soka re gona le ho lefa. 063 073 7540 wena Mamedi ha re ke re buisane o konjwetsa hao maikutlo hore na ke a feng ha tsela di eme ka mokgwa le tsela e. Lebello ka barekano ka Everton North are BUSD, this is a clear sign e bontshang hore our government ha ena taba le rona ebile our government doesn't really care about our children. BUSD, once again we are on our own. Ke Matebello ka mane ka Everton North. BUSD, just mention one thing that our government is doing correctly. Just one thing. Mention just one thing that our government is doing correctly. Mine hantle fela botseke metsotso ha ne pa etso na Mamedi e motle wa ena tshebeletso 100.6 MHz Theta FM, your soul connection. Minna la ka lebitso ke le hlonolo wa Mokoena empa ba nratang ba latelang ba ntsetsa ba mpitsa BUSD. Mamedi go tloa beke ke fitileng re ntse re bua ditaba nna le wena, mme ene re ha re bua wena Mamedi re ne re shejwa le ka leihlo la Kaine. Ha re ne re bua hore mara masepala wa rona yena Mamedi hona le dintho tse ngata tse re lokelang re ipotsa tsona, re ne re shejwa le ka leihlo la Kaine. Mme Mamedi ke batla ho bapalla kgatiso tsatsing lena, ke batla ho bapalla kgatiso ena o njwetsa hore o utlwisisa eng wena ka yona kgatiso ena Mamedi. Ke batla o njwetsa hore na maikutlo a hao o ikutlwa jwang ha e le mona Mamedi. Wa tseba ha ke tsebe how many times have we said ho ba etapele ba rona re karolo ya baahi, mme ditharollo tse lona le di hlokang di ba ahing bona bana ebe ba ha ba batle ho utlwa. Jwale a ko mamele mantswe ana Mamedi, mamela mantswe with the banks, and the banks must collect so that we have more alternative revenue base. Let me go to the third one, which is now devastating. All the malls in that municipality, check all of them, Val Mall, and check on top of their roofs. It's no longer electricity that comes from the municipality. They are generating their own. Do we get the revenue as government from that generation? No. And this was the huge source of revenue for that municipality. So I'm not blaming them. I'm just saying even ourselves have run out of ideas to salvage that municipality. Ha! I mean, you go to that municipality, the infrastructure is aging. The water pipes are old. Sewer is flowing freely. But it's also leadership. Sorry, it's also leadership. I don't think we've provided leadership as well. And that is why we will see in the next What year. does that constitute? What does provided leadership mean, and why haven't... The problems of the ANC find itself in government. So even if the best person, if he loses confidence of the ANC, will remove him to bring the faction that has won. Whether that person is capable, have the skills, the qualification, the know-how, we don't care. It's our faction that have won. So that's the leadership that I'm talking about. It's our faction that has won, because our faction has won. Even if we don't have capacity, we'll just manage to convince branches to vote for us. We will then remove the best and replace them
with those that are not capable to do so. So it's leadership that we need to do. But also, we are not taking care of our industrial development. I always argue with the leadership of Mfuleni that Sasolburg might be in Free State, but it can grow towards us. Harrismith, to me, it's the new logistic hub that we can develop. Keo he mamedi, keo ke na le bonnete ba go jalo o ikutlwetse. Mamedi, ha ke tshe go baneng ke tsheya. Empa ke tsheya go bane pelo ya ka le bohloko. Mamedi khale re ba kopa ba etapele ba rona re re a lekele re atumeleng le tlekwana. Go baneng bonnete fela gore ditharollo tsa mathata a masepala di teng bathong ba masepala kapa ke re di teng bathong ba ahing ba eteletsweng pele ke masepala. Ditharollo tseo ba di hlokang di teng. It can never be right, Mamedi, hore every time how ho etsuwa an example ka dysfunctional municipality for over 30 years. Lebitso la Mfuleni le a hlahella. It can never be right. It can never be right, Mamedi, hore rona re hlahella ka dintho tse tshwanang le the sewer e ranang everywhere, re hlahella ka di potholes everywhere, re hlahella ka a dilapidated infrastructure, re hlahella ka ke location le sa developing ho feta makeishene ka. It can never be right. It can never ever be right. How did we get here? Re tshwanela re ipotsa dipotso gore re fitlile jwa masepala mona hobaneng nakwana ka Mamedi ha re wa bua fela ha re wa bua people are in defensive mode. People become technical about issues. People kore batho ba lekang ha o kala o leka o bua fela o kgaolwa mapheo. Ha ise tswa ho mo primary monghadi Panyaza Lesufi ke lakatsa o bona ke lakatsa ho utlwa gore na lentswe le tla tswang go ketapele ya rona e tla ba lefeng. Ke lakatsa ho utlwa gore na lentswe le tla tswang ho masepala wa rona ke lefeng. Mamedi ke a bona gore lakatsa o tshwaela tabeng yena. Ke a bona gore taba ena e hlile yu Mamedi bekeng yena hape re tla hosane ke tla leka gore nke ke ikopanya le moga wa DA. Wa tseba le Monsera ha ke soka ke bua le King Saul. Tshwanetse nke ke bua le King Saul tsatsing la hosane nke ke tlo botsa gale King Saul re e bana ANC hloleile gale mo premier we have run out of ideas from the premier of assisting this municipality. What's up, Mamedi? Ke ipotsa hore na bona ba ikutlwa jwang ba etapele ba rona. What? Kore o bona ha tla tabeng yena ya defections teng ya defections ke mo ke itseng I rest my case. Ha ona ene leader ya mogahlo o buisang re ka reng e lokile. Di mense ba bua fela ba brainwash batho. I mean ke le botse ga ntse ba e bona ntho o sna manga bua. Ho sna manga nkang action. Ba tla dula ba bua fela with no action. How to see bro. Re tla itshepisa puo tsa le fela. Ha ke mathata bro. Ke a dumela. Ke kopa o tshwantse hle ngwana la hletse ke ID ene ke a Motare Basdi, it's not like we never spoke about this. How many times have Teta called the leadership of the municipality and they never picked up? What's up, Mamedi? Sometimes we need to look at ourselves. Re re wa tseba mara ha ile hantle ntle re entswe bana ha ile hantle ntle re entswe tswenyana robala tse ding di robetse because
these people ha ba batle go tla go rona yet ba re ke masepala wa rona. These people ba lebala hore ha ba kena mona di-positioneng tsa bona because of anything else, but it is because re ba electile hore re ba kenye moo bakeng sa gore re tshepa hore ba tla re sebeletse. Me ha ba se ba le mane ba lebetse hore they are there as the servants of the people. You cannot, Mamedi, o tloe mona o ye lebenkeleng la dijo. Ke hlola ke etsa mohlala, ha o fitla mono motho ya o servang ere ha o order ntho e itseng a batlisa e itseng, because that person is there to serve you. That person is there to serve your needs. That person is there to feed your craving. But here we are. Re iphumana re le gana mona rona batho ba emfuleng. Dumela Sintsa khaso Mamedi ke reka mehlala matsatsi re le hlohonolo wena Mamedi ho ba le motho ya tshwanang le ntate Mkolo. Re le hlohonolo haholo. Me ke batla mmotsa pele ho dintho kaofela ke batla ho bapala khatiso ena ebe ke mmotsa potso e le nngwe fela ka morao hore ke bapale khatiso ena Mamedi. E re ke mmapalle khatiso ena ke skebe ka motsometsa ka mohlaka lihlong le sa boneng wena Mamedi ka nnete ona le ntho ka Sesotho o tseba Sesotho ke puo e nonneng e monate ho thwe motho wa tsometswa fela ha ke batla motsometsa ke batla ho motla hantle ke batla a mamele ntho ke ena ntate Mamedi ke yota Tate Mtaung ke a o dumedisa bile ke a o amohela ho Theta FM 100.6 MHz lenaneong le bitswang ba reng batho letsatsing la Mantaha kgwedi ya Hlakola e hlola matsatsi a robileng motso le mong fela mme ke ntse ke le Buzzd le letsatsing la kajeno khotso khotso Buzzd le ba mamedi ba Theta FM hohle mo le leng teng kutlore wa nka mohela ka puo ene tswa ke ntate wa tata mo tloana nka buela ka ntho tse bohloko ha monna bua ka di-investors batho ba bang ba itumela hore country e ba developed but the interest of the investors has to develop a country ko etsa tšhelete ba nke ya hao tšhelete ba tsamaya ale kutliso ya rona ha e tshwane ya dipolotiki, especially the politics of development. Because ra di bua di politics ma re bintho e tshwana. Ra pere di t-shirt tsa megahlo ha re utlwisisi rong se re etsa eng. So the interest there an investor is not to develop the people. No. It's to make money and run. And it's to destroy you. That is why they don't even build the relationships with us. The interest of the investors. Yeah. Ke ho etsa hore wena o depend mo go bona. Come on now. Without them you are nothing. So they have a sole purpose to be in our country. That is why hona le ntho tsa di distractions. Mo manang hore ha country ka re ba develop nyana. Ho bo tswa bo violence ho lwanwa ho diwa di building ho etswa eng aba qeta ba khutla ba re tlo le thusa ho develop mara le bona ba question violence jwale kutlwisiso ya rona ke yona enemy ya rona ke understanding ya rona le hore ha re bua ka liberation, what do we mean and what is liberation? Batla ho etsetswa ke banna ba bang be re redeveloped ona jwale ntho ena ya country ya rona jwale is in crisis. O kile wa utlwa ho ntso bua ka ntho tsa bo di water crisis
ona re ke language e te batho ba se gore ke water crisis, electricity crisis. Now who bua fela ka crisis, and ke mo di developers di batlang ho be jwalo, because how was not crisis abano etsa the capitalist abano etsa di takaso sa bona abano fitlella their own interest. How's not the crisis? Yeah. Now where there is crisis ke mo batlang bare re tlo le thusa, and le rona be re bona re ka ntle ho bona Ha re na thuso. ha re batho ore re be batho so re be batho ka batho bana. Data Brits Emfuleni local municipality ho ya ka kutlwisiso ya hao bothata bo boholo ka hare ho Emfuleni ho ya ka kutlwisiso ya hao ke ho hloka kutlwisiso ya development le ho hloka kutlwisiso ya tokoloho. Hobane di phoso tse etsahalang yeah ke dintho tse ne re le aware nako e fetileng ka tsona di tlo etsahala, ya ba re di tloela ya ba re di tlohella, and then re starta ho labelana, re fana di label gore wena o motlwempe, wena o eng, wena o eng. Ha re ipha nako ya gore re tshwanetse gore re tshireletse se re na leng sona jwang, and ra thabela ho ba ka tlasa administration or the powers sa batho ba re tlo le thusa. Mosotho wa kgale o ne a shwa re tshweu ha di tswane, ha ba no tla ba tlo thusa wena. Mistake ena ya e buang ke se buisana se bua hana jwale, yeah le yena ke karolo ya phoso tsena, because immediately after 1994 right ke mang a ileng a mathela ho tlisa di shopping malls under the name of development in the black townships. Ke bona the very same leaders, and then ba servisa mantswe abo tlisa development, tlisa empowerment, yeah tlisa job creation, and then motho o mo lo mong ha bona dintho tseno le mantswe ao ba bona hore lo bophelo bo botle ke bona. so re ne re ka mantswe man re ne re rekisetswa ho ya ka wena, re ne re rekisetswa toro fela eo e leng hore ha ile bonnete e tlile ho matlafatsa le ho enrich batho ba bang, but not Ba o ourselves. ruta le language e monate o e ratang, and ha o qeta o e bua you're so proud hore ha ona motho a tshwanang le wena a tsebang puo ya bahatelli ba hao o feta batho bana bono hatelletswe le bona, and o batho bana ba bang o ba bona ba sa utlwisisi o ba label e le di illiterates. Hona jwale ho bile le dintho tse ngata tse bileng teng after 1994 se ne re sa di expect, re sa tsebo go tlo etsahala eng, re bolellwa even the language e change. Hona batho ba tlo bolella hore wena o motho wa kgale ya outdated, Right. ha o tsebe, ha o kgemele dinako. Yeah. Na hore o kgemele dinako kore o wele trapping in e re leng ka hara yona, o ya trap. So re trapuwe ke the language more than The anything. language Hore batho bana ba utswang ha batla ba hore batle ba amohelehe ditulong tseo rona re phelang ho tsona, kore ba sebedise the language ya kore ya ho disguise seo ba se etsang, kore ka mantswe a mang ha ba re ba tlo developer
ba developer bakeng sa mang, mme what is their purpose to have this development metseng ya rona? Hona jwale re alla hore sorry di matha ka hodima lefatshe re tsamaye ka mekoti re na le di potholes ke puo e ntjha ka lehlohonolo nna ke hlahile ka nako ya apartheid mara ne re sa tsebe ntho ho thweng ke pothole ne ke sa tsebe sekgowa sena jwale hona jwale re rutehile boqhekung ba rona and we are so proud or hey di potholes e tletseng mo ho rona re sebedisa language e ya ntho e entsweng ka bong ke system ya hore ha o be le di potholes ba kgone ho bula menyako ya di investors because ibile le ditsela ba se boiketsa tsona aba se o ithotela matlakala aba se o iketsa di pipe tsa metsi a ho nwa a tlang ho bona ha ba se kore ke batho fela ba emetseng hore rona le di politicians because role e ba bonang ke di politicians go bula menyako for the investors a kore nke ke botse potso nda the bricks ya hore these developments tse tliswang metseng ya rona ya batho ba batho, they are in the best interest of who? Profit making people ke bona ba benefita wena ha mosebetsi o tla hirwa ba o nyaole ba o frustrate hore ha o qeta o mosetsinyana on o hlophe hape o ba batle mo ba leng teng hore ba tle ba tlo o thusa hape. Yet they are talking about development. So ke la motho a dulang a shatluwa ke thaka sa hae aba hoeletsa ban shapa ba bangela jwale ke ntho e etsahalang re dula re and man le mang hona re ka nako ya di-elections o tla ba re bolela ka hore o tlo re latela di-investors and ha re tsebe sekgwa sa di-investors hore ke eng re thabile hore bo mang ba tla lata bo mang ba tle ba tlo re hira ba be di bitsetse masho a be le metsemene hantle fela botsekeng ka borao go hora ya borobedi re ntse re bua jalo le ntate Mokolo ka kwano ka di-popsing tsa gaso Theta FM 100.6 megahertz me o apere sekipa se ngotsweng hantle he's promoting access to justice, the very same language ya di investors le di ke bitseng ya ena e o e hlalosanya hore gona jalo ka hare ya dikgethong go tlo ba le batho ba bangata ba tla be ba ntse ba re tla le latela di investors, re tla le latela di developers, re tla le na ibe taba yeo yona ka boyona e promote access to justice go batho towards the development ya batho. I promote access to justice. It is a more division. And then now it is not like nakonya apartheid. More problem ya rona kana ba apartheid ne taba ya color, black and white. We're discriminated because of the color of our skin. And now hona jwale ha sa le taba ya color. That is why we are in the toilet or can more than but the problem is the have and have nots, the rich and the poor. Bao etsa ka bo moro be mofusana. Ha ona motho a tswetsweng le mofusana. Ha wa tliswa ba fusana lefatsheng.
if ka nnete re batho ba dumelang ho modimo kapa ba dumelang ho tlholeho, modimo ha a kgohlahala hakalo hore a ka tlotlisa bafutsana ba bangata ke modimo a jwang ona. And why re tshwantse re senye nako ne re dikerekeng re ya ho modimo a re entseng bafutsana. Now ntho ya just and unjust, it's a system ya planwa. Some people they are planning, and then have a plan be ba etsa hore wena o nahane hore di-ideas tse batlang ka tsona di molemong wa hao. So ho bapalwa ka kelello ya Ho hao. bapalwa ka kelello ya batho ba bo rona. Thanks Basti hore o tle ka idea ya hore re bue ka eng hona jwale. Because from the experience experience nyana e ke na le yona, Right. because le nna ke o mong a ileng a lwana kgahlanong le government ya apartheid. But ha ke re ke a sheba e ka re entse mistake ne re sa tsebe re etsa eng. O hlalosa jwang Ntate Mokone? Ne re sa tsebe re etsa ntse re pheta ntho e le nngwe, e ka re ne re sa tsebe re etsa eng. Ha re so ithuti le letho ho tloha 1994 ha re qeta ho neheletswa democracy. Democracy ha re iphumanela yona, Yeah. re fuwe, and then ra direct hore tshwanetse re celebrate jwang, re tshwanetse re ha re bua ka tokoloho ke ha e le jwang, ntho tsa bo di-voter education. Ha se rona re ithutileng ho vouta, re rutuwe ho vouta ke batho ba bang ba tlile ba re tlo le ruta le governance, good governance, hore le tsebe ho ba o be le councillor le sharp gore ro workshop Root. a re sa wisa street committee wa street committee Ke se tseba hantle. ya man re dula teng khoneng re bua Right. re ntho ena re batle na re batla. Yeah. O so tloswa pela rona o the o ile o workshop, then ha o khutla o nana re o ruteile o feta rona. That is why o re tima metsi, o re tima motlakase, o entse hore o be le di-pothole. Education e ba o fileng yona Right. ke ba o file yona hore o seke be wa bona hore ntho ele ke pothole. And how re education e ba o fileng yona, who are you referring to? I'm referring to those who organize the workshops for them. About workshop work in the communities. And they don't know what people are looking for. When people are saying Rabatla Tokolo or Tokolo ki. Ke tla ke bua mehlena le wena Basti. Hore nna ne ke sa lwanele di township. Township design. E entswe ke ba hatelli batho ba re hloileng ba sa re batleng. And I thought after 1994, if 1994 in ile rona, Right. o no tshwantse be ha re sana ntho e re bitsang township. Township and suburb. Le re tshwanetse be hona le teka. Ka di no lwanela no tswetsa. No tswetsa. Ha o thabetse hore wena a tla yang Three River ke na le ntšhelete, a sena ntšhelete a ha dulem. And re tla etsa hore a re rate re mo haetse ntlo, re mo haele hokonyana a dule mono, then ha re qeta re mo nke snepe a hlahe dipampiring hore bona re batho ba hlokomelang batho ba bo rona. A go reng ke botse a direct question ho wena Ntate Mokone, hore ba etelle pele ba rona, from the councillors right through to the president of the country, who are they serving? Ha ke nahana hore ba serva rona. Nna if na ba serva nna, o no tshwanetse be ha o sana ntho ena ho ke township. O tshwanetse be ho develop-we di-suburbs. Hona mona mo re I dulang teng. deserve ho dula mo ke dulang teng. But because of the system
and le the way e designilweng ka teng ba entse lo and ba batla lo e justify gore o kgotsofale ba re o zamme o thabetse o zamuwa o thabetse o zamuwa a re batla re sa lwane le o zamuwa ne re batla gore re beng ba naga re proud so e senyehile kae taba e senyehile ka baka la baetapele bao bona ha ba fumantshwa di-positions the class struggle gore ke comrade e betere o feta comrade e nngwe because o tshwantse o swabe if you are a leader ntho ya pele o tshwantse o swabe anang gore e ne le bona ba ne ba tshwantse gore ba re liberated ha ba tla ho rona ebileng ha ba swabe ba re bolella gore ke baetapele le rona be re ethwa re my leader the language e changile ya the politics o leader ya ka today and then le rona ha ba fitla rona ba re bolella gore ba proud o tlo re bolella gore rona ba etapele ba lona wa o tswa mplela gore maetapele wa ka hobaneng re tshwanetse re ne re hopotsane gore rona re baetapele ba lona and ha re o fa possession gore o lead or you know everything kwena o tla nka di-decisions kona as I go on about the worker power, the community power, and then re le ka gore re utlwisisa gore kaofela ha rona re maemong a tshwana but ka jeno ke rona re promote class. That is why today re dumelang gore ho be le Inkanyezi Hospital, ho be le Sebokeng Hospital ne di le siyo ka nako ya apartheid e ne le taba ya di-hospital sa batho ba basweu le batho ba baso now ka jeno re na le sepetlele sa class e itseng and the capitalist ba tlile ka di-idea sa gore divide go feta wena back poverty ya hao o tshwere card ya di-medical what ke dinkate tse tsa lona kapo wa e swabela gore na le yona lwana medical aid kate ya ke na card o tla gore wena ka zete wa itseba fela gore hei nna hang ka re hlohonyana ke a mane ha ke mo BRICS ya tlo yang teng ha re tshwane nna le BRICS that is why ho na le di-crisis tse ngata in this country today ha re tshwane ebile ha re ikamohelane re le ntho e le nngwe ha re batle le gore re tshwane ebile ona le ba sa batleng le gore no ke batho ba baso ga ba sa ipatla gore ke batho ba baso ba ipatla gore ke ma-Africa ba mane class ya bona ke ele e hodimonyana a kore ke ko ba le molaetsa mona o tswang ho MK Labour Desk ba re ntate BRICS o bua nnete because baetapele ba rona ba invitile the investors purely because le bona bana le di shares the company ke a dumellana le puo e ya MK a ke se gore ke mang a buileng ka yona pele ke bona kapa ke nna
wena buileng ka yona pele. Okay. Basdi, Ntate. o ntse le bohloko tse ngata tse tsahalang maphelong a rona. Yeah. Mo manang hore re dana hore re bua di politics. Ba di politics re buang ka tsona ke di politics e designilweng ke di oppressors tsa rona. Ke bona ba re planela ba re tswang le di programs ba hore re nahane hore ha re le mona ke ha sa re thotse tokoloho, ha re le mona re thotse tokoloho. Development e re na leng yona kapa e ho thweng re a etsetswa ha e design-we ke rona. Yeah. Re designelwa ke the very same enemies tsa rona. Re na le enemy as long ho na le inequality, and South Africa we are so proud ka hore South Africa ke country e na leng inequality e heavy e hodimo feta di country tse ding, and batho ba South Africa the way ba lokileng ka teng a ba re next country ba kgotsofetse a ba re ne ga Kore ebe ha e kgutlele ho taba ena ya hore jwalo ka ha o no hlalosa hore no immediately after 1994 elections ba ile banka ba etapele ba re e re nrete re le rute good governance ile hona hore ba etapele ba tle ba influence setjhaba hore re tle re lahlehelwe ke botho ba rona ke semmelo sa rona ke puo ya rona le ntho engwe le engwe including botjhaba ba rona. Hanse ke hola ona le pina engwe ene e binwa ke sa tshotlo e bapala lwana ena ya ereng kana ka ruta tsene ho jaifa ka morao e jaifa ho mpheta Dade batho ba re rutileng dintho tsena tse re tsa bua ka tsona bo di democracy hore re na le dinkokeli nkokeli my leader bo ha ba qeta ho workshop ba o tloella re tsamaya lo implement ntho na e sallane le wena right jwale re a struggle ona jwale re ipotsa hore hantle ne re etsa eng. Last week mona programming yona ena ke ne ke bua ka taba ya unit right in a phatlalatswa haholo ntho ya unity amongst Africans against the enemy, war against the enemy, right but ha re tsebe enemy ya rona ha rena enemy re di enemy nna le wena re di enemy are so igeng ke re ha re ke re bueng ka enemy ya rona enemy e thabile hape no nebile because rona re nana rona re di enemy ka bo rona ha re sa batlana. Tate Bricks go re ke ko bapalle khatiso sa ntsa dolo hona mono tabeng eno ya enemy ke ko bapalle khatiso ke nna le wena re tlo tla re utlwana hantle Vostembe kwa isitha somuntu omnyama umuntu omnyama e jwalo taba ena Tate Bricks kore e jwalo ska hai bua ile bohloko hakale isitha somuntu omnyama umuntu omnyama a ke a tseba hore o tlo bapala ntho ena a wa mpolella basti ka be ke sa bua ditho tse ke di bua because umuntu omnyama o nahana hore yena o tswile tlhopheho ha sa tseba enemy ya hae ke mang umuntu omnyama but ka le hlona lona le motho o mongatsho but thuto ele ene tswa ke bo Steve Biko Black man stand on your own. Yeah. Yeah, black consciousness. Black consciousness. Ha ona motho a buang ka yona na jwa.
Agree? le di-leaders bana ba le reng ke di-leaders tsa lona Yeah. a ba bui ka yona ba na taba le wena ebile Ho thwe ke puo e bakang lehloyo ebile e duka pherekano ka hare ho maikutlo a batho mme e ka nna ya categorizwa as hate speech. because motho a o boleletseng gore o tshwanetse o thole tokologo e jwang ke mohatelli wa hao motho a o rutang gore o organize today Yeah. is your enemy. Ke tsholo last week mona gore hona je re na le problem ya gore kaofela re di-activist we are all comrades. Mosebetsi wa Eskom ke member ya union, a progressive trade union se affiliated to a progressive federation. And ke member ya community. Ka hara community ho na le di-progressive structures tse lwanelang ho change maphelo a batho. Right. Di-civic. Re tlo bua le batho ba di-civic. Ntate. Re na le di-learners from primary le high school tse tswang ka hara e le bana ba di-working class. And bomme le bontate batswadi ba bana ba ke di-activist. Bana bana ke di-activist. Right. We are attending churches in our own black communities. And how ya kerekeng o hatikela sorege tsela di bodile ha ona ntho e lokileng. And then that church ke kereke e phelang ka hara the working class community. But ha o ba le bothata Basdi Yeah. ke ba hao le mo comrade tsena tse ding tsa hao tse tswang from different sectors ha di ikene taba ya hao. Batho ba Eskom nka bua ba tla na re ke ba bua hampe. Brasipo o botsa potso ntate Briggs. Ore if the system is a problem, who's stopping anybody to correct that? Or which law? Brasipo from Orifa. If the system is a problem, who is stopping anybody from correcting the system? Or which law prohibits people from correcting? Or not even the people. Which law prohibits anybody from stopping the system? Yeah, system is a thing. And hona le batho ba lekang ho challenge system. Right. People are organizing themselves. The structures are different. Right. But because of politics or political ideologies, batho ha ba kgone ho utlwisisa hore system ke enemy ya bona jwang. Then ba end up ba latela the leaders sa bona. Right. Ho feta ho challenge the system ena e causing crisis in the communities. Yeah. Hona jwale ha o bua o mamela all the mainstream media. Yeah. Di bua ka hore there is crisis in South Africa. And then ba bua ka bo di water crisis. Ba bua ka bo electricity crisis. Yeah. And then because like the system but batho ba borona or ba responda jwa mo nthong ena. Yeah. That is why re na le programs tse tshwanang le tsena. Or let's talk All right. and see how do we respond against the system.
Okay. Mohlomong ha re arabele hore motho a tla utlwisise hore hobane motho a le mong a ke kgona ho thibela a system. Mohlomong re ka leka ho bua hore na system ke eng. It's working together as parts of mechanism or interconnecting networks or a complex of a whole. That's a system. A second definition of system, a system is a set of principles or procedures according to which something is done, or organized schemes or methods towards a common purpose. Yes, I agree with you. And Kagawa is saying, only the alternatives. Yes, sir. Where people decided to come together against the apartheid system. And then from different structures sitting in the communities to challenge the injustices set in the system. Now, even today, also the very same method whereby people can come together or babuwe bakote the platform who challenge the system. Right. Into areas I want to bua mo. Asika o fela batho ba tlo dumellana le rona. Because baba system e qetile dis ka bona ha o bololo hore ba ka utlwisisa hore le khoa la tliswa ke modimo lefatsheng hore le tlo hatella motho wa motho. Batho ba ngata na ba dumela hore makgoa a kgethuwe ke modimo hore a tlo hatella batho ba batsho. Jwale ha o re ho bona ha se modimo a ya rometseng batho ba tlo le hatang, ba bona ka re wena ha o utlwisise le modimo o ntse o bua O mo ferekanya. hore wena O ferekanya batho. you're a terrorist. That is all na batho bana ba detainuwa ba bang ba lo torturewa ba bolauwa ba because they were against the system. Now today ha re sa bua ka apartheid, o bua ka bodin neoliberal system. Right. And o tshwanetse ho be le ditsela tse ngata tsa ho educate batho ka di-method tse sebediswang e le system ho etsa hore batho ba inehele. Ho na le batho wana jwale ba reng ha hona ntho re ka e etsang ke tlholeho e entswe. Who are you? Ne ntse ba re botsa dintho tseo le nakong ya apartheid hore who are you? O nana ro ka dia mmuso wa makgowa wena. Ba metsotso e supile hantle fela pele ho ra borobong puisanong le Ntate Bricks. Mamedi melaetsa e mengata ke a bona. Me ke tlonka emedi pele ke ya ho di voice note e re ke bale ena e ngotsweng ona le motho ya reng ke Morgan ka bana ka Westside Park. Morgan a re khotsong Basdi le mohlomphehi Bra Bricks a re ke lakatsa go lokisa pua fela ho ya ka kutlwisiso ya ka ba eta pele ba rona ba re latela di investors. No, ha se di investors empa ke di invaders. Modern days missionaries. Yeah. Kenete. We are being invaded. And ho bohloko ho kenelwa. Re kenetswe. And wa leka ho defend
o hane hore a ntho ena e lokile. Yeah. Mr. T Kamanka Lakeside Proper are Bazdi, the politics of the oppressors are protecting the system because they are benefiting from it by the puppets and the oppressors of this country. Mr. T Lakeside Proper. Me Ntate Kubeka ena ore you can never take a dead horse to a race and expect to win the races. ANC is no more. SM Kubeka. Me irinke kinke di voice note tse pedi fela ha re utlwa ka mo. Le kae Bazdi le wena Ntate Briggs. Re teng tate le kae? Ntate Briggs ka utlwa ka ntho e le buang ka yona ya development. Ntate Briggs le wena Bazdi. Tate le wena momamedi wa theta ka vale ka mo. Ke kopa fela re ntsheng batho ba o ditulong. Batho ba mo for hore o tlo re hlekefetsa. Batho bana ba re hlekefetsa. ANC ya re hlekefeditse. ANC e hlekefeditse bana ba rona ha mmoho. Ka nnete puso enana re kopa e re tswele ka motse hle. ANC e re feitsi. Hona jwale tjenana re tsamaya hodima disorishi ke matlakala kore ho ditshila tsila ka ga go tlotha go ya leko. Batho ba modimo batho ba ke magodu. Ntate Mangope ona tso batho ba la ke magodi re tla ba bona. Mme ga la ga nka hanyane ke manana ga ba bona. Hape ba bolaile dikolo tsa bo di nurse Northwest ba bola le ka mona Val ba bola technical ya rona tswa mo ba fa bana nyaope. Batho ba modimo batho ba Val tswa mpusong yena ha le batla bana ba lona ba palame di prpa ba le lodi ntshang prpa di bodu tsena tsa batho di bodu tsena tse gongweng